Mporomo, uzukinisha ndafite. Mimi nataka mimi nikupiga nikukuse, nikupige mporomoka. Ndashaka kukubaza ikibazo. Ufite ibiro bingahe? Alize. Ibiro. Seba. Nyama, tagori kuri. Ibi bintu narabigwaniye. Iyi ntebereka mbanze nongere nicaremo. Mbanze numve ko mpaye ne. Payewa! Vuga ngo haleluya. Amen. Mana we so kunkuvuge gute? Hano hantu hararyoshye. Imana ni umukozi umuhanga izifata umuntu warenganye ngaho warenganiye. Ngo niho izakuzamurira mu banzi. Umva nkongeye Iyi ntere murabizi ko yasebagamo. Ko ndamwumva kera nahumura gushyaka. Birahumura sinebe yasebagamo. Nari nibeshe pole makora hano. Rero mureke mbabwire. Ikintu tugiye gukora ngira ngo murabona ukuntu bije Miss Murenge yakoreshejwe nabi kuko twabivuze. Umuvuga gutyo ugakomeza. Ibya papa byihurire. Komeza rano. Nimba ari so bigende gute? Nihorere se tudashobora. Tibigishobotse rero. We nyumva neza ntago nkwanga. Kurazumva. Nyumva neza mwumva ikintu ngiye kubereka nga nikiba ubuzima. Ico bita umurongo w'ubuzima. Ko murabyumva neza. Ahantu twicaye n'Imana ihadutije. Yabyihoreye ko Imana igukura ku cyabika kucyana bikomango mari. Yewe abana namwe nibo bazavuga ngo ntabirenze ariko noneho ibivuzo birarenze. Rero reka mbabwire ikintu tugiye gukora. Bari abagabo tugiye kubabasa. Ko murabyumva neza? Hari abo ngomba kwibariza ndabaza sebagabo. Sezo. Ko murabona ko n'umujinya waje mu maso kandi sanzwe ndi mwiza. Ugiye kumwishyiraho. Umva kubwira. Wowe urabaza kiriya gikongomani. Inde mu pro? Umva ndakiba nyamasha kinde. Ndashaka umubaza mu promoka kagira gahinda abakongomani bazaba baravuba. Mu promoka kagenda tatsitike sebagabo. Kuko mu promoka niwe wishirira urushanwa mu promoka uzumwe inzoga. Tuzuvuga kiragi. Oya wimutuka gutukana n'ibibi cyane. Mu promoka zamwa inzoga z'ibihumbi 100. Ngira ngo mwabonye ko dusigaye turara muri hoteli imwe. Dusigaye turana mu cumba. Nijoro ntumvisha umugore wankubise mu mutwe. Uziko batugerecyanya nkaho turi inkoko cye. Habe n'amata n'inkoko ntizikirarana buri imwe gira bed yayo n'indi kagira bed yayo. Ko murano neza? N'igikoma Biravyo sibaga baye dukodesherezaga izumba kera nagiraga icumba kiba mu frigo na televiziyo. Kijya si mu promoka bari ifaranga zose twari. None mu promoka yagoye sebagabo ntago mwanga cyane ariko nawe baramugoye. Mu promoka asigaye ngo itabi igihumbi 10 ngo buri munota. Nari kintu tugiye kwihorera ico bita revenge. Positive revenge. Rero urabaza mu promoka iki? Mu promoka tabwenge kuri afite. Tabwo bushingiye ku nzoga. Ikibazo cyambere baza mu promoka. Haragira umuntu bazi ikibazo coroshe ndama niyica guki imbere yanyu. Ibibazo murashaka ko niyica? Timunkunda. Cyatume umuntu tumana ngira ikintu nkora nkiyahura ndagira ubituma. Wowe urabaza ntuze mu promoka uramutangira ndabanza mwakire ngishekerere kigire ngo nta kibazo dufite. Ndakibaza kandi mumubaze ndakibaza kigira guca gituruna ubwoko kigende kitacice pa. Buretse guturuna dukunda abona ari wogiye guturuna kandi ari wori bubaza. None ikintu gihari mwe munabaze museka. Sibyo basheri. Mubaze museka batagira ngo twabipanze. Cyane nta mu misi uzuvuga ameze ngo muvuge museka. Jewe ndabaza rero kuzimu sebagabo. Ndabona iteguye mpaye nipampa gucya. Ariko nyamaje kamaze nkubwire nugira ubugome bw'isho uzasaza vuba. Tabugome mfite. Ikintu ngiye gukora no kwereka abantu ko natwe. Kurabaza papa nguki. Nikora haje. Ceceka dutangirusha. Giye kwakira umuntu wa mbere. Twavyumvikanye je sebagabo ndamubaza ibintu bijanye n'intunga mubiri ziba mu butaka. Aho intunga mubiri ziba mu butaka gute? Kandi ari ubutaka. Nyine we mpamvu gisubije wowe ufite ubwenge oracari mutota pe. Woze ubwe sebagabo ntiyo kumenya ko ubutaka butagira intunga mubiri. Sebagabo ni umuswa kuriya ndamuzi. Twakoranye ibizamini. Rero tugiye gutangira irushanwa kandi mu nyakire cyane. Tugiye kuritangira nkakumwe sebagabo azaritangira. Kandi muraza gukuma karori sivyo. Turongeye turabakiriye mu gikorwa bari barafashe baragisenya ariko tukaba tukigaruye nyamajana akabahagarariye sebagabo kabone kumwe n'abamisi bose ngira murabona tugiye gupoza abajaji harimo abarunda kamwe n'abandi mu moko benshi atandukanye cyane. Uwa mbere tugiye kwakira ni umujije w'umuhanga. No umujije umuhanga cyane mwaramukunze ava muri Kongo ahagarariye abakongomani ndagira ngo twakire mu promoka viens mu promoka viens. Salut mon promoka. Salut. Umeze neza? Fresh sana. Ndagira ngo wamubanza ukamubaza ikibazo. Mu promoka umeze neza? Uko bien papa? Niko bien sana. Mu promoka turimo turateza ikoranabuhanga imbere muri Afrika. Vuga mu Kinyamurenge we mubwira mu Kinyarwanda. Mu promoka ko turateza imbere ikoranabuhanga muri Afrika. Telecommunication. None rero ndashaka kukubaza ni umubare ungana gute
abantu bose bafite telefone baza bakoresha telefone muri Afrika. Ikibazo coroshe cyane. Umubare w'abantu atakwambia mporomoka. Anauliza watu ambao wamepeleka telefone kwa technicien au? No, mporomoka nisikie vizuri. Muze murebe ibintu muza. Mporomoka. Anakuwaza kila mtu Afrika continent how much users and Cyongereza sana kizi. karanumva ariko ntanumva se promoka yanumvishe ntiwanumvishe telefone ni ngapi watu wiko na telefone. Sasa mimi nafanya kazi kwenye call center. Mporomo Mnaniuliza mimi ni mfanyakazi wa call center. promoka turia mupromoka Yesu aza gutuburi inzoga iri ikana ninde wari uri kukigega ari inzoga zasigaye muri ya ikana ninde wagiye gushinga kabari muri izo nzoga zasigaye muri banza wumve neza mwa ico kibazo ntikiri bugwari mupromoka mu bantu bamwe zira nzoga zikana harimo sekuru ico co uyibeshe cyane mupromoka ngabwira umuntu wasigaye kukigega n'umuntu washinze akabari mu nzoga zasigaye. Nauliza siku ile walikuwa wanafanya madivai pale kwa Bartolomayo na nani Yesu. Pale kana alikuwa anafanya divai. Nani alikuwa anapima? Haumuyui? Si ni girlfriend yangu. Ni uncle mwa hivi ni anaitwa kama ni chike wa kipende wa kipea. Nitakwambia. Yule njoo alikuwa anapima anazitia machupa tena wanakunywa na Jesus. Alikuwa acha Mungu. Out. Congo is good. Go in Congo mupromoka. Mupromoka. Congo. Yes. Genda takibazo. Ikibazo cy'inzoga yagikoze. Yes. Si mnauliza yule wakana kama ni nani kwa Yesu. Yagisubije neza ariko. Yavuze ko yango. Utoshe. Ende Kongo. Hii njoo kazi mko mnaleta. Hizi ni makesio basi. Tosha hiyo la tete wewe. Genda wishimiye Yesu nguhaye. Yaani mtanilipa tu. Wende wewe. Enda kuri. Ako namwe Unkoreye neza. Sinzi kintu no guha nanezerewe cyane. nyamaja. Mureke duhamagara wa kabiri gusa. Wa kabiri duhamagara ndamumva twahamagara ndi. Sebaga bagomba gusoza we ntimumuvuge. Kaduhamagare. Tugiye guhamagara umujije mana. Niza cyane. Twarabanye muri iri rushanwa. Byagira umuntu ugoruriye mujije. Nababwiye ndi. Kiniga ntagira umuntu mubaza ibintu bikomeye. Ngaka kumugora gusa nuko wavuze ko afite ishosi kijyumuntu. Ariko reka ndategereza. Manze mucireke mvuganye. Ngiye kwakira kiniga basigaye bahemba 5,000 kubera katazamwe inzoga kubera katazarana mu kabari na base bakaba. Kiniga yararenganye mana wereka tumwakire. Ninakira kiniga murire mwese kugira ngo abone ko mumufitiye impu. Sivyo murire mwese. Umujije tugiye kwakira. Yaruhanye ni rushanwa. Ayewa kiniga we sukunzagwika kiniga we. Reka twakire kiniga karibu data ngwino uvuge gusa barakubaza kantu gato. Karibu cyane wambaye neza. Karibu. Yewe turanezerewe cyane kini. Kini y'amakuru. Nayameza nk'abayanyuma. Ari kuri imfura kini no. N'imfura cyane. Uyu ni wavugaga ngo ufite ishosi kijyumuntu. Ariko rirahari. Tukazushanuka. Kini nakari gaciye muno mwana wase bagabagira imikino. Musari uno mukobwa wase bagabo. Aracyaye nguku kwiwembe neza. Kuko kwa kanefu. No wembe mugani wawe. Ngaho reka ntuza kubaze mubaze mwi. Kini umeze neza. Ameze neza. Yambaye na neza. Cyane zambara neza. Hari ikintu bambwiye kirambabaza ngo ujye uhembwa 5,000. 5 se zambifitse. Wigumya kumubaza nawe taguze kugira. Kini gara baba afite hotegwa mubaze. Reka mubaze ikibazo. Ariko ngiye mfite ikibazo. Ngiye kumubaza ikibazo. Ujya woga kangahe? Noga kangahe. Iyi mvura yaguye. Nzanoga rimwe. Kini imfura yarateye cyane. Aho ngaho afite Yesu kini. Dore reba hano. Narizi ngo yoga nka gatatu. Mubaze biriyo. Mubaze cakari. Noneho rero umva nkubaze ikindi. Kini uri umuntu. Ayiwe kibazo gikomeye cyane kigoye kumenya. Uri umuntu ni ikibazo gikomeye. Uno mwana n'umuhanga. Ambarira ikibazo gisaba gutekereza cyane. Ibyo bibazo mbere ukirumba shinkiga muri university.
Kini garagaza. Ndi umuntu ma. Akira. Kini garagaza. Nawe wajya kuri buri witsinda. Akira Yes. Kandi warakoze cyane. Nizo kabisa. Kini. Nzabatabara gucya ngumi. Yes. Kini. Yes ya kabiri. Kini gawe. Ko none zashize se bagabo yazishana. Akira nyugutiza, akira nyugutiza. Yewe. Akira. Aha ngaha. Kini. Ufite Yes. Abantu. Kiniga umuntu uzikara umuntu. Kiniga ni umuntu mwiza ariko utavuze ntakunze azasebya papa ngo utaza muheza ifara. Itonde bantu uceceke. Papa wafunge yarita. Ubanze unyumve neza. Kiniga ntiyangaso. Ibaza umuntu muri aka kanya mutunguye akamenya ko ari umuntu. Kini nge Yes ivuye ku mutima. Kini nyamajana ndayiguha. Ese se bagabo kugira ngo yamenya ko ari umuntu. Mukomere bama. Sawa urakoze cyane. Azamubwira ngo afite ijose cy'umuneke. Reka ariko ndanezereye ko mpaye amanota Kiniga ntarapfa. Icubahiro yaburiye muri Miss Murenge ndakimwambitse. Tugiye kwakira undi mujije wo mu mama nabonye wavuye i Burundi. Ariko mama uri amugabo n'umwana mwiza. Yewe. Kiniga reka turebe nuriya mukobwa yawe niwe watumye twicara. Ujya bamwita Senti. Senti yavuze ngo tubaze abajije niwe watumye twicara mu mworohereza uzibaza umugoma kubaza uriya mukobwa muraceceka mubaze gusa sibyo kuko mwe mwoza kumukomerera kandi yatubereye umuntu mwiza mwebwe umva kongore ikibazo umubaze yamaje ibintu byose kutangiye ubugira banza uceceke na ngwino kongorera sibyo timuvyumvishe tugiye gutangira turakwakiriye mu minsi ukome oya nakone ko ndamwita mu minsi namukunze cyane kandi ni cyiza ni kibaju nyine tugiye kwakira umujije avuye i Burundi aza mu ndege nziza ya Rwanda iwacu kuko yaje muri Rwanda i Burundi bazakoresha indege iwacu nabo cyane ni nziza kandi abarundi bateye imbere n'abasirimu cyane barayigira nziza cyane wenda ntiyari yabonye wenda ntuze benzine ariko barayifite nziza yaje muri Rwanda yacu ariko zaratunejeje cyane twakiriye Jije Cynthia karasa n'izuba noneho gibujumbura kariuma Baju meze gute ni sawa umeze neza yego meze neza tugiye kukubaza ibibazo nizere ko wishimye ngiye buretse abanza reka ngo mbabara ubanza usekere arasetse umva ikibazo cya mbere uri inzobe cyangwa uri igikara azaba neza we yego inzobe ni umuhanga numva neza reba umuntu umenye ko ari inzobe atirebye muri miriwari atabanje umwanya ngo afate ngo yirebe n'umuhanga cyane aho ngaho ufite Yes ko turayitizanya kubera ko twabaye umwe koraho gusa koraho aho ngaho ku kintu cy'inzobe kureba gutya utari muri miriwari ufite ikibazo ariko gikomeye nkubu ndubona abantu bazambwira ngo ndi inzobe ariko sinza afata umwanya ngo mbirebe rero twaje kurabona uko utamurika kana kase bagabo ni shitani nako ako turakina abanyarwanda tugira imikino myinshi cyane n'abanyamurenge iyo duhuye nta mutima mubi turakundana cyane reka uyu mwana wose bagabo nawe kubaza ikindi kibazo Senti ukuri kibajwa koze cyane none nagira ngo kubaza umugwa mukuru w'u Burundi ni uwuhe umugwa mukuru w'u Burundi kandi ntakugora oya ntungora Bujumbura kandi ikintu cyantangaje iwabo ni mu Kirundo ariko azi Bujumbura uriya mwana ni umuhanga yewe uracafite Yes gutya koraho Senti Yes ndayiguhaye uzugira ubwenge bwinshi cyane agiye kukubaza nawe agiye gutangira kubazemo kirakomeye ariko Imana imbabarire umbabarire ugitsinda oya kirakomeye cyane ariko aragitsinda ni umuhanga ngamubaza Cynthia Kibaju niko numvise wiyita cyane ariko ni Kibaju nisa ko mwana we umva none nigungire baguha intebe masibyo nta kibazo ndashaka kukubaza ikibazo ufite ibiro bingahe ibiro 80 uriya ni umujiji banza umuhereza umuntu umenya ibiro byiwe nta munzani yazanye uzi ko Sebagabo ahagaze yaratazi n'ibiro byiwe Sebagabo n'uwo mushira ku munzani yavuga ibiro nk'iziko oya nta nubwo ahubwo yamenya kuba akira Yes ufite Yes nguha Yes ijambo rya nyuma nagira ngo mvuge turishimye cyane kugira umuntu uvuye i Burundi nje nabonye n'abarundi cyane ndakwakiriye muri Miss Murenge Emeni yumvira no guhobera ariko umwanya wagiye turaza guhoberanira inyuma kuri vestiaire urafise Yes
kandi turakwakiriye cyane ndagushimira ngo Imana izoguha umugisha uri umwigeme mwiza cyane uhezagirwe dore Yesu tugeze mu mwanya ukomeye cyane tugeze mu mwanya aho umwana w'umuntu apfa abandi bakareba Sebagabo reka manze niyambure kugira ngo muvugishe mu bibazo haravamo no kugwana ndabizi neza Sebagabo ntago no mubaza mbeze gutya genda ubanze undebera ibuye hari yagiza ndabizi ibintu biravamo ikintu gikomeye nyamaja kurakaza papa yakubwiza umva ibibazo bigiye kubazwa Sebagabo oya nawe ntukazanira papa wawe mwiza zasunti byarangiye umva ikibazo uribaze Sebagabo mbanze kongorera ariko nyamaje kuragira itiku rirerire nyamaje ufite itiku mu Rwanda amabuye acumisha kiroroshe cyane ngwino none nkongorera kuranyongora ibintu paye baza pa okay nta kibazo ubundi wangu araza mu bazo ngo waritiro zingaye z'amazi koroshe wamba kubaza akagira kugira ngo mama kwemere muwagerage kweto zinyane ko mama amajanje yo sinamwizeye kimwe murakoze cyane tugeze mu mwanya mwiza n'umujije tugomba kugira ubujyajya sibyo mu musekere Sebagabagira ubwenge ababonye akabona kumura twagiye mu musekere cyane tugeze mu mwanya woroshe ntagugoye uragoye mu buryo bumwe ariko uranoroshe tugiye kwakira umujije ukomeye cyane wateguye irushanwa nubwo amafaranga yajya ariko yarabonetse nta kibazo ni nabyo zatumye twicara cyane tugiye kwakira umujije uhagarariye abandi wanatangiye irushanwa twanatangiranye nkunda cyane rora umudo wanje Sebagabo ndagira ngo tuvuze impundu twakire Sebagabo muraho Sebagabo ni amahoro cyane ndashima Imana murabizi ko morale mpora ndi reka maze se mureka nacyo ngaba mubanze si papa wawe se n'undi niso pa ujya Sebaga hano naza ari papa wawe hamagara ngo Sebaga urashaka nubakwe papa wa wamagara uvuga ibyo uvuze pa ndagira ngo nkubwire ijambo urihindure mu Cyongereza kandi ndabizi arakizi kari simplement gira vuba mubwirire Sebaga wamutindiye natebutse kuza mu rugo natebutse kuza mu rugo watebutse kugera mu rugo gute kandi uri hano umva upfukagira uri hano watebutse kugera mu rugo wageze mu rugo ryari wageze mu rugo ryari wowe uri hano ngo watebutse kugera mu rugo oya muze muhaza ibintu bifite tuza no hari bra ubwenge Sebaga ni umukobwa wawe Sebaga ugira umukobwa mwiza ongera umwereke umukobwa wareze Pati wo hindura n'ijambo nkubwiye ngo urishira mu Cyongereza hindura gutese kandi uri kuvuga ibintu bitari kuzumbwira ngo ufite ubwenge bw'ishu Sebaga waje mu rugo Sebaga nabashaka ngana vuga we none tuzoroshe vuga ngo uriya mugabo ni umugome mu Cyongereza that man is very dangerous oya that man njye kuvuga ngo that man is very dangerous ndagaruka ari kuvuga ngo uriya muntu n'umuntu mubi wari kuvuga ngo that man uri kumva cyangwa that man is complicated kereka niba ari iwanyu mu rugo mu bivuga nyine mu mbere iwanyu yanyumvishe Sebaga ntago nogwa hano aho ngaho sibyo ndaguha akantu keza ndaguha uti agateganyo mu gihe tugikomeza ikibazo kindi gikurike Sebaga uri umuhanga penza nagutinya cyane uri umuhanga ku buryo nzambura uko nkubaza Sebaga u Rwanda rwacu ko rurashishikariza abantu ibintu bijanye n'ubukerarugendo ngira ngo ejo bundi waranabibonye ko hari amakipe asigaye akorana n'u Rwanda bita Paris Saint-Germain na Arsenal Sebaga muri Arsenal nabaye bakinyi batatuzemo kuko kubera twamamariza ico bita Visit Rwanda gusura u Rwanda ni byiza cyane bakareba ibyiza ruri mu Rwanda Sebaga nabaye bakinyi batatu muri Arsenal uzi Arsenal nayifanye guhera muri 82 gucya guhera ku mukinyi wa mbere kugeza ku bose ndabazi wagira ngo ikipe nije wayishinze umbajije ikibazo kijanye nyine n'ubuzima nabayemo ni byiza cyane Arsenal ejo mundi bagize ikibazo c'agahinda umukinyi wabagira accident y'indege apana ndigugusubiza tonde bagize ikibazo umukinyi akora accident agira ikibazo cyo gufira mu ndege n'umwana we nanababwira ngo pole ba Arsenal pole bafana ba Arsenal umukinyi wacu bita Kobe Bryant Kobe Sebaga barabazi Kobe uramuzi azakina basket Kobe yarapfuye w'indege n'umwana nganga kwitaka Yesu endageze gute
cyane urakoze bakagira ikindi gikinyi guca kibi cyane cya very dangerous nyine bita cya kawunga inone yakinyemo ibi nabijyana bakabyara kawunga arabaga guca barabazi bose bakina kawunga arabaga noneho hakaza ikindi kiza gisimbura Arsenal yatsinzwe ko ku munota wa 98 guca kigashiramo kikaraza nk'ibitego bibiri bacita mubumzi kibumbi kibuga sebaga hari umuntu wibagiwe aba bose avuze nibyo Arsenal je ndayizi abafite umuzamu cyane uzufata guca ni Keperi Arsenal noneho murayimbwe ndishima bamwita Arsenal Wenger Arsene Wenger sebaga uretse sebaga bazi Arsene Wenger ya yesiriye ya sebaga oya yekura nyamaje ukuna ntakituzi kujya Arsene Wenger niwe munyezamu niwe munyezamu sebaga bamwita Keperi Arsene itone mvuga ikibazo haraho gusa yibagiwe ko Neymar ariwe mwataka wa Wantuzi nawe ntakituzi Neymar ubu nibyo ntakituzi Neymar niwe watakira arimo Neymar Neymar uriya gasogi yaramuguze kandi se no bundi twari turi kumwe inzoga iwe nakusiza mu inzoga twari turi kumwe amafanta yamuguze guca uzi ibintu by'imikino urapevye wapevye kera n'ubundi sebaga uza amakuru sebaga uranyemeje cyane amakuru n'abashaka we ntuza abakinyi sebagabo yabavuze wowe ngamubaza umeze neza ma amakuru nyazo ikintu ushaka kubanza kwibutsa ni kimwe nuko Imana ijye dukura ku cyavu ikatwicarana n'ibikomangoma kabisa wabibonye ko nicaye nanjye mu mwanya wawe cyane nagira ngo rero nkubaze inkoko urayizi jika kuko kazi ndakasura kuko kazi se oya ntago ndi inkoko tagonda sebaga ntunura sebaga ntutuka umwana genda gakumva umwana nagira ngo nkubaze urabona ko kundi inkoko ibigiye gutera ndavuga gutera amagi tagi inkoko se ni nani yaza ahubwo ndumva numva ibyo nagira ngo nkubaze nako kundi ijya gutera ibanza guteteza kugira ngo bamenye ko igiye gutera cyane ndashaka kukubaza uzi guteteza nkayo wabishobora Hendi mutu mugabo ndateteza wowe ibyo ni ibintu zorosha ni ariko ibintu byo ngiye kubaza ikibazo cyoroshye we yigane vuga nk'inkoko ni tripote nukugira ni babyita imitation kwigana nibyo mushaka oya ubi inkoko okay reka nkagire hari agakoko ejo bundi narifite kari kagiye guturaga karagira ngo sebagaho ni igipfu nyine ndumiwe ngo je ndi igifu sebaga uzi ko nyine usa n'inkoko sebaga barasetsa yewe sebaga uzaje muri komedi wangu wowe ushobora komedi nyamaja ndi igifu nyamwiza ndi igifu na nyazu muransuzuguye sebaga ndamukoze we nyazuba nyamajana nyashano na kareka tukatuburi kiwanje mtoto wenye kiti sasa umva mbabwire mandanyo yararangiye nijo uzarabura irushanwa kamushinje zararangiye ninde uzabura irushanwa jyane nyazu vanga sebaga nyama tagori kuri urabupfu ubugogi gusa buri kunyitira ibintu naruye nje umujije mukuru sasa sikiliza nataka unilipe pesa yangu. Pesa za nini? Pesa ulifanya kazi nikupe pesa. Sasa mamisi biko wapi? Mpromo, uzukini shanda fitu. Mimi nataka mimi nikupiga nikuguse, nikupige. Nikupiga mpromoka. Nataka pesa. Nikupige. Nataka pesa zangu. Nikupige. Nataka pesa zangu. Mimi nikaanza nikakuonyesha macho yangu, nikapiga nikabundukisha kama fish wewe. Nikupige. Downloading application zacu TV nonaha maze ubashe kwirebera filime nziza na cartoon zibereye abana.